Nakaway kesnam syakaway pat kesnam ka jingdon jong ki para bangit apo ka Synod Sepngi. Kilanang kieu lanang kieu. Tonginya pek tindat ya ka statistik report jong ka kasi jantia Presbyterian Synod Sepngi na kabenta kesnam arajar alpusau ke barang syudam. Hapo ka kasi jantia Presbyterian Synod Sepngi kia don kumne. Kabaningkong ke presbiteri kidon Laipau Teli, ke distrik kidon Chispa Arpusan, ke pastoriat kidon Chispa Andre Teli, ki Balang kidon Praspa Laipulai Teli, ki Tenat Balang kidon Kendai Ponyo Teli, ki Jaka Yalap kidon Chispa Prapusan Teli, ki Ying Khristan kidon Nyau Pusau Hajar Aspa Shipau Teli, ki pastor pastorit kidon arspa arpusan ngan, pastor batrai haki weipat ki project kidon arpulai ngan, ki pastor ki balasong tait kidon laipo saungan, ki pro pastor ki badan haka pastorit kidon arpu arngan, ki pro pastor ha project kidon laingan, ki missionary kidon kendaingan, ki teman besan na kitei baro jengki balang kidon lai hajar sispa kat rangon, nang ta kitemen besan presbiteri kidon lai pelaingon, kid kat komiti balang kidon prahajal lai spa santuingon, ki mission worker kidon sispa kat rangon, ki Bible man kidon lai ponyongon, ki Bible woman pat kidon kandrungon. Haba pai pat syaga jingdon brio na baro kite ki praspa lai pelai teli ki bahab apo KJPS Synod Sepngi ki long kumne. Haka basdang jong kasnam arja apo saw kidon saulak lai pusau hajar hispa kendaingon. Kat bah haka bakut jong kasnam arja apo saw kidon saulak saw pulai hajar sanspa sanponyongon. Habai nujor na basdang habakut jong kasnam kikiu kumba kendai hajar sauspa sapu perangat. Kene kalong katkum ka statistik report araja aposau jong ka KJP Synod Sepngi kabala pelat ru menta hagat ne ka jakalong Synod hapo balang Sakwang.